Petak 12.10, vaš domaćin Vukašin Vule Banjac. Kao što sam najavio, danas ćemo govoriti o košarkaškom klubu Hunters iz Prijedora koji su nedavno obilježili 18 godina rada. Gost emisije Aktualno je Siniša Šolaja, trener košarkaškog kluba Hunters. Siniša, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Iza vas je 18 godina, slobodno mogu reći 18 godina uspješnog rada. Jeste, eto, proslavili smo, što kaže, obilježili smo i to punoljetstvo početkom mjeseca, kako i svake godine okupimo sve članove u našoj sali, malo fotkanje, tortice i tako dalje, i malo sabiramo utiske kako te godine, tako i svih prethodnih. Možemo li se malo vratiti na sami početak rada kluba, kako je to sve počelo prije 18 godina, kakvi su tada bili uslovi, da li ste vjerovali da se sa radom može stići do ovog uspjeha? Pa, što kažu, sve ideja i proistekla iz nekog razmišljanja tri prijatelja, tri drugara, tri bivša košarkaša, da tako kažemo, iz neke priče da stvorimo uslove djeci, one koje mi nismo imali dok smo još nešto, što kažu, i ganjali tu loptu. I od tog dana pa nadalje imamo neke snove i što mi kažemo, te snove lagano pretvaramo u javu, sanjamo nove snove i tako, što kažu, idemo stepenicu za stepenicu, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec i tako dalje. Hunters imaju preko 100 članova i u muškoj i ženskoj konkurenciji i to više kategorija. Pa jeste, mi smo uvijek tu negdje oko 120, sad možda i 130, zavisi, da kažemo, i od perioda godine. I tako je praktično iz početka, od tih nekih prvih koraka, prvih treninga u osnovnoj školi Branko Ćopić, kad smo krenuli sa 20-ak djece, pa već do kraja te prve godine bilo je već 100. Trenutno je tu nekih 6 selekcija u našoj sali u Celpaku i dalje u toj istoj osnovnoj školi Branko Ćopić. Da, vaša muška ekipa čak igra i seniorsku drugu ligu Republike Srpske. Jeste, već 4-5 sezona sa praktično kadetima i juniorima uz ponekog punoljetnog. Ove godine smo, što kažu, samo na tom našem omladinskom pogonu. Igramo drugu ligu Republike Srpske, grupa Zapad. Vi ste jedan od rijetkih klubova na ovim prostorima koji ima svoju salu za treniranje, ali i vlastiti prijevoz Hunters bus. Jeste, znači prije 4 godine smo zakupili salu u bivšoj fabrici Celpak, koju koristimo mi za svoje potrebe i naravno izlazimo u susret i drugim klubovima kome šta zatreba. A u godini punoljetstva smo se odvažili na još jedan ozbiljan korak, pa smo obezbijedili jedan autobusić Mercedes sa 30-ak mjesta koji nam u mnogome olakšava i putovanja i organizaciju i na neki način i smanjuje troškove. Da, ono što mi se jako dopada kod Huntersa jeste da ste vi, vaše klince vodili na razne turnire i na izlete po Evropi. Ako se ne varam, mališani su putovali u Monako, putovali su u Mađarsku, evo vi ćete još reći gdje ste sve bili. Pa jeste, ova godina je stvarno, da kažemo, puna kilometara i prije nego što smo riješili taj sopstveni prijevoz. Znači, u januaru mjesecu smo bili u Budimpešti na turniru Evropske lige mladih za kadete. Onda smo ljetos putovali, odnosno imali smo jednu turnejicu u Francuskoj petodnevnu, gdje smo obišli Monako i Nicu, onda u Rumeliju kod Liona odigrali turnir, u povratku obišli Milano i u Hrvatsku, znači tako da je to bila onako jedna košarkaška ekskurzija. Također smo putovali, da kažemo, i te neke jednodnevne priče u Hrvatsku na more, po Bosni i Hercegovini, znači ne znam, Livno turnir, Bijeljina skoro bila turnir, znači ovdje regionalno, pa negdje oko 10.000 kilometara, sigurno ovako, ajde kažemo, ugrubo napravljeno. Da, vi ste se, kao što svi znamo, bazirali na mlađe igrače, na omladinsku kategoriju i zaista svi koji nose boje Huntersa i zastavu sjajne košarkaše, rado vam dolaze u klub novi igrači, a vaš klub ima i nekoliko reprezentativaca. Pa jeste, to je ono što kažu u svakoj generaciji, neko malo više odskače, pa smo imali ranije, znači, reprezentativce Republike Srpske. Jedan je baš bio sa vama ovdje u našem studiju. Jeste,
možda prije 2-3 godine, znači s obzirom da smo redovni vaši gosti, bio je tu, znači imamo i, ajde kažemo, bivšeg člana koji je kao predpionir napustio naš klub, u stvari prešao na viši nivo u Gokeju, on je sad bio na svjetskom prvenstvu. Sa selekcijom Srbije. Sa selekcijom Srbije, jeste. Tako da, eto, mislim, to jeste neki jedan od prvenstvenih ciljeva da se individualni kvalitet izdvoji, iz čega dođe i da kažemo i timski rezultat, ali sve više se ističe priča sportskih aktivnosti generalno, znači da se stvore neke obaveze, stvore neka priča da djeca, da kažemo, ostaju u tome, tako da je masovnost uz obrazovanje, znači uz edukaciju, izbija, da kažemo, na prvo mjesto, onda individualni kvalitet, a tek onda dolaze neki timski rezultati, koliko god to u našem društvu možda bilo najbitnije u nekim sferama, u nekim pričama i najveći je marketing, nama ipak to dolazi malo niže na ljestvici. Gospodine Šolaja, da li primate nove članove? Kako vam se na koji način mogu obratiti i postati dio porodice Hunters? Jeste, kad kažete porodica, mi stvarno sebe smatramo porodicom i pozivamo svi da se pridruže našoj velikoj sportskoj porodici. Kod nas upis je stalan, znači za bilo koji uzrast, bilo koju priču. Ono što mi možda malo više potenciramo priču upisa u jesenjem periodu i to za ove najmlađe, ali naravno dobrodošli su dječaci i djevojčice svih uzrasta. Treniramo u našoj sali, znači kako smo već rekli u Celpaku, u Hunters trening centru i par termina imamo u osnovnoj školi Branko Ćopić. Najjednostavnije da nas, što kažu, potražite na lokaciji naše sale ili na društvenim mrežama, onda da se dogovorimo, svi su dobro došli, svima preporučujemo da se odradi par treninga, da se vidi da li se dijete uklapa, da li se uklapa u termine, što kažu, mi se potrudimo da on to zavoli i onda idemo dalje kroz treninge, utakmice, putovanje i tako dalje. Vi se odazivate i na razne humanitarne utakmice, evo za nekoliko dana putujete u Sanski most, gdje se ponovo odazivate na humanitarni meč u Sani. Jeste, već po drugi put, da kažem, žalosnim povodom, ali eto, rado se odazovemo da se prikupe sredstva za nekoga kome su neophodna za liječenje. Prijatelji iz OKK Sana su nam uputili poziv, rado smo ga prihvatili odmah bez puno razmišljanja. Da, htio sam još da vas pitam, kakvi su planovi Huntersa za narednu godinu? Pa, korak po korak, što kažu, znači sve ostaje u okviru naše filozofije, naših razmišljanja, s tim da sada ubacujemo veću priču, dajemo veći akcenat na putovanja, tako da opet je naravno u planu ta turneja u Francusku, ali jedna istočna turneja, sad vidjet ćemo koliko daleko, da se omasovi što više, da što više djece bude sportski aktivno, i naravno da se odigra što veći broj utakmica. Siniša, bilo mi je ponovo zadovoljstvo razgovarati sa vama ovdje u našoj redakciji. Ja vam želim puno uspjeha u daljem radu. Hvala vam i još jednom veliko hvala na pozivu i praćenju našeg rada. Srećno. Hvala.